Mā te hono I te mātauranga pūtaiao me te mātauranga Māori, tērā pea ka puta he hua e ora tonu ai te taiao. Koera te whakatau I puta ake I te hui, nā te ohu mō papatū ānuku I karanga I Wairaka Marae I whakatāne. He wānanga I te hua o te haeretahi o ngā mahi rangahau o te pūtaiao, me ngā tikanga hoki o te ao Māori, hei whakakāhore atu I te māwai waro, kei raro tonu I te whenua e takoto ana. Ka mea atu mātou ki a rātou, ki a haeretahi, te taha taiao o tēnei kaupapa ki te taha hauoronga I tāua ta tangata ne. Ana I runga I tērā pia ka kitea nei e rātou tētahi huarahi pai o mātou. Ki te whiwhi he rongoa, ki te mō o mātou tamariki mokopuna I whai ake nei. So we've done it by trying to combine, as I say, we use fungi, and we've used from, and that's some of the technology from University of Waikato, and then from Massey University, technology using plants. So we've used fungi and plants together, as well as Motoranga Māori to try to make it work. Arā ko te hauara anō hoki o te hunga I Pākinga ma te huhua, mai taua paihana, tētahi o ngā take nunui rawa atu. Mena ka kite a papatua nuku ki a mātou ne e whakapau kahana ki te whakaora iaia, māna ke tutuki ne. Ko hau nei no te taitoko rau a hau, hara mai au ki te awhi ki te tautoko tēnei kaupapa. Mātu katoa kei roto te huri no te motu, te mate nei whenua pērā ki tēnei o whakatāne. O tērā ke hei tā te hohu mō papatuanuku, kua tai ki te wā, me ata tiaki ponohia aua whenua te katoa o rātau. Kaua he kai tiaki noaiho. We were looking at 1 ton plots, and now we want to do about 35 or 50 tons. And if we can scale that up and say within about 6 months to a year, we've really got some chance to do some serious cleaning. Te tino mana ko nui I aia nei, kia ātawhai hia tonu e nei mahi, mō ake tonu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Tuia ki tērā I haere atu mātou ki te kōrero ki etahi Māori I mahi I te whare tope rākau o whakatāne I ngā tau o mua. Ki te pātai atu mēnā rānei I pā ngā kino ki a rātou, ā me pēhea e whakatika hi ai. Koinei te hunga o te rua te kautau neke atu e mahi ana I te mira o whakatāne. Ko patuhia nā cells o taku wāwai. Ana ka puta mai hoki wēne ara. Nā te mea karekau he cells I kona hei papuri taku wāwai. No te tau ono te kaumārua ka tīmata tāna mahi ki konei, ko tōna kāina kei te taha tonu o te mira. No nā ia nei ka matatau ia ki nā paihana e tū kino nei I tōna tinana. Taku ate, koina te mea tau maharawa atu kairunga iau tēnei wā. Anō te tai, ko ware nāi nei, nā mea katoa ka mea tau ki te tākuta. Te ware katoa, ka kororo mai I tētai ki au, a pōpō, ka ware iau. Kua roa tēnei uri o tūhoe nā tiawa e whawhai ana kia utuhia rātau e te kāwanatana. Enari, kāre anō tēnei kia tutuki. I haere mātou ki te whare kāwana I mea I whanganui a tara. Ka tai ka kōrero mai rātau. Karekau rātau tu mai a mātou. Ka mea te hahai. And they said it wasn't an ACC. Koinei anō nā waiwai o tētahi kaimahi o mua I mahi ki te mira mo te rua te kaumāwhitu tau. Ka noe roe I koe harana. Me noho a wai ko hingapore. He whitu te kaumārua orau o te paihana kei roto I nā toto o tēnei uri o nā tiawa, enari ko tāna he wai maria ke ia. He rai tonu nā mea kua mate. He rai aki nā mea kua mate I nā mea kai tōra tonu. I te wāia mate mai nei roto taua mira. Ko tāna e hiahia te ana kia tia kina tōna whānau, I te mea ko tāna e harako ia anake I pā kinotia e te paihana, enari ko ana uri hoki. Wa mātau wāhine, hoa wāhine, nā tamariki, me nā mokupuna. Ko te hiahia a nā kairana hau I aia nei kia whai pūte anō, kia whakawhānui ake I tō rātau ranahau I te wāhi o whakatāne mo nā paihana nei. Rāpara tāwhai, te karere.